rok Akashwani Shillong khubor tenjentia upure davlenar phwa ki khmat ko amkan ng khubor ang Prime Minister Modi imentoy gorap mani wa hakle do ne wa kong santam hakmat yang sarkar Gajla Meghalaya uyo ke thaw wila ke kinlen slalom course kunung kong do hagari ko am tham ko project ko chongdor hado arpha wiklur tengka ki ay kari ki ay archaka wahab ke po ki kendon ain ka policy ko thme the wire ka ambulance hakle umstem langba ka CM SDF scheme ko khubor ko bnya o Prime Minister Narendra Modi he klam yang o ha MS Swaminathan Centenary International Conference ha New Delhi negasngi Naklam chewo India mpendam go ye munto yang gurap kiwri dekha ne gori gimrat ko pani edut ong Narendra Modi ito itne yang gurap to manu kong santam iperchang to wakamon wo kuntu ye yo ikot yang gurap we wakaman la opundna ye lulisap hai rep iryang umori da ong wagri India man gagri wakmat do negeri yang perthai wora he to wa ipni yedut ikenja chana isnyangu he to waini de e chau Dr. Swaminathan Modi hiklam yang o depan joru wam kamu gi jajingthung ki wiu cha ye sun benang ko chit de thmu penkela na ibam hi cha ibam iu mentoy ibatay ye do ipran ka cabinet yung Brazil hapo elam yung Chief Minister Conrad K. Sangma namanjor ko ika policy ko thumme wopun bay iya ka bayway iya ki kari wagi archaka nebenta ko inswari kani ka policy the phag open siya pertu woro gitu gu ay kari ay archaka hagatna transport yung Brazil kanang ulang bagay nga an yaw wan rai chingan ipednya wai kikle Chief Minister Conrad K. Sangma ong kini ka senjam upan bay upan sot ko ye iduna iri chimpo adaslam atu haku aku oinsori uching wagi ye kari na ku ay ki umpu upan psia ye pertut yang ki ne ibertimet nag sarkar kani ka policy wanra ko ye iman changan ne benta ku oinsori ka cabinet manjur gala Optan cho ye AY ya ga Polo Orchid wa ga Jiwa Resort hasora ya ko na chwa bo por hado lake house nan imanjur wat me gan thup ila ya ki kendon poisa yo pantikna yi sinyang man ga por che sarkar ho chna yi thau unsori em ka chna kat kam gi kendon nebenta imanto yang sarkar tahi to wani tan snyao yi klam ne leng yo Chief Minister We had 21 items to be discussed. Items were finally taken up and approved. The first two was policy and a legal framework for motorcycles and vehicles to be rented out to tourists and to people. As you're aware that many tourists come to our state and they rent vehicles from the private individuals and till date there has not been a mechanism to actually regulate for the overall regulation of the sector as well as overall safety of the tourist. So we have come up with a policy on this matter. Chief Minister Kajla Conrad K. Sangma Depan benaw wag cabinet darai go chem ga thau ko hado khats so akar na ga Meghalaya Industrial Development Corporation MIDFC khnaw ya ukuntu ya ke le ke slalom ka wa kerpang yong gari ha ga wa tham hari boy kani ga wa di rap ba ka ye gajla ha go santli ga takma riyo ha ge le ke kingleng ha ga National Games ko redap kani ga project chongdor ga arpha wiklor tangka
wo kuntu ye gini le ke kinle yong gajla haji ipor wo kring le ya ku inswari kini ke thawi le ke slalo ma gajla na thmu wo man ka ko akhmat do neben ta gini le ke kinle mto do hapo yong gari ran hi haga prathai ora ko wi kani ko bor man hp na ka akashwani shillong Dagnoya ka National Handloom Day ko khatwi negasngi ha MSELC tura ya ko dapan manda ko Vivo Service Center Guwahati Delang Work Directorate of Sericulture wa ko Weaving Meghalaya hagani sngi di amlang gwe he na ilang sarkar ukan thup ya EDC Pearl TD Sangma wa Deputy Director Sanreji Momin hagani sngi di am ko program culture go pankit kasar ipin psha apertuj ha ki e-pechan card ipin psha apertuj ya ka handloom mark wa isam ya certificate hapo yang scheme individual work shed ADC sangmari ro ko ya ki than that yong jla pen slore eki wo nang ptan yin ikam than that Brijesh Kumar o 1 million yong WSE ongu de ami berchang wo penetli ya ko than that we kamon la kuntu e kamai yong ki de open tip eki he to wi scheme sarkar ki ye ki yo irap Kador bachnong kli umstem negasngi riwai ko ye Rafa Healthcare Service kli umstem ambulance langbaga scheme Chief Minister's Special Development Fund CMSDF scheme riwai ni ambulance daw MLA ka mawhati oman lawnong e buj ng sarkar Charles Mangar hagin gilang waya ka ambulance di amlang na DMHO Dr. Anju R. Marak Dr. Itlang na Maulas Nai CHC Wahachnong afteran wa gitrechnong. Penpau MLA Charles Marngari isnya mo ya Chief Minister Conrad K. Sangma neventa gani scheme. Kani ga ambulance umman go gumentoy neventa yung chnong kli umstem kamjola neventa gi chnong gemarchan. Heito waiwan psia bi ang gi barjala chapo upor usam ng jila hadino ga asam de be ki barjala ki emaka us em right marwet ukens em de khut uya ke lang ne sngi de lang gu hach nong ki pulet wa ki nong lam chnong wai par khat ba he to we ni cha kini ge lang de man ga yung apes yung em ha ko wa de am lang law MLA ke jirang ba sastena satun wa ge he pulet ka khana pra ora kini lam chnong ha yung raj marwat de chim gi wi don ga rai wo pai ba ye boy em e wan sia he cha po upot usam klem di abar chwa kam tam git go wan kam go kra amla sngi ni wan klem de itmu che u MLA sustenance ro ye ni ye kra lang apo yang raj iwa beng por ba we o manila iwa kongsan ma kham tam gi chnong ku ha mar khap wa asam ne ben ta wan ra i mun to ye ge mang salang kham tam ne ben ta i chngan apo yang em lang salang Negasi ke Mairong Officers Club dengan man ke inter office futsal tournament kunungkong neben tagu kre sarkar ha Eastern West Hills District. Yegni ke ilake dengan man ha Vincent futsal ha ti pedung pendeng umyong wa ha manga futsal ha mausawa dei thmu wo man ke chek ko kara hai doi pran. Deputy Commissioner ke Anita Kharpur Lechem goi gunta wa waya gani ka tournament hapri amlong SP dangsan kharim ADC A nombri wa ding do ka ADC kharpur yoro ko ya ini pelai yang ka Mairong Officers Club ne benta ibhanin iche itram yang gibru hagni ka tournament am arhau sandli gi team yang gi chinrang karban rubali bon gi team yang gi kenthai nagi office sarkar ko pher Kar udang pen kre ye wo kun mo yegas ngi light lo yang gari. Tani wan lang churup David on jumut neventa yang gari ko miya gani. Langba ga har tiranga campaign tungkan tu ye galama yang gari. Nado tu ngi hado ga khat sandrek yang lubnai. Nawro ki yung gisam kyangi. Ini le am kut idi hewi chimenta he open heron hi ye galama man ge dak ilai lo hagani ngi lai lo. Tumpen heri galama lerong Nura ki manjung kyangi. Chandur selfie wande lang waga lama, bo wanna igni gidor gidar hagaran san pa ba social media. Te chimentai wo lekman hagani sngai leloid. Pai wanna yaga hargartiranga.com.
Regbi kubor hito onega sngir boy chokot yang kubor hekten jenta ga wanchpi nakakashwani Shillong. Kani re ka Akashvani Shillong ka jinglong jong zunmeneng ka mulubodak matak sngi ka jingshit jingkriap ha Shillong ka bakiu kulong arpu